Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kalempong ilaka football kabalatep kum ke Rani Motors Knockout Football Tournament 2018-2019. Kabalapanya ada keseng Lakse Sports Club. Haka henry trek mentau benai leber arja kerkendai. Kalapoi syakabakut no hadian balapan perlong ya kejenya kon kabak hado banyak kini ya kenam Lahduh. Ki arteleki kenhon ki balapoi syadu kejenya kon ya ke final. Haka henry trek kadai ke kenhon Ryntih Sports Club. Kabalapan lem no ya ke kenhon jong kalaban Sports Club the lai goal la not. Yaki gol na kabentak ke Ryntih Sports Club layok bentem dau arbes karkungor haka minit ke bakat sao jong ke kelas tem ya ke gol ke baar layok tem dau ebor mi buam haka minit ke balai khunda jong ke kelas tem bat ya ke gol ke balai pat layok tem dau Devon Roy nong spong haka kalamiet shua ban kot no sundan ke jeng kon haka jenglang sam khusnam haka nigesngi laidon ringkat ru UMLA jong ke nong ston uba Macmillan bersat urang ba snong ke snong lakse uba H thongni usodar snong ke snong apa lakse uba ike kharem kawai ni kinomi khmat na ka Amrit Cement ikong o merbo bat kiwe de ki balasa kar sobha ka kenhon Ryntih Sports Club ke balong ke Lahduh hakni ke jekhon na lor ka trophy kelayo ru ya ke khusnam da ka pisa ka bakot lailak tingka ka kenhon ke balawan baar kelayo silak arpo hajar tingka ki khusnam simet sikirang ilak kaipan ya kana most promising player layo do pen bahasuting na ke Laban Sports Club ya kana man of the match layo do Burlington Walarpi na ke Ryntih Sports Club ya kana Swift player of the match layo do Arbes Karkungor na ke Ryntih Sports Club ya kana best defender layo da uban pen kraunam nong cloud na ke Ryntih Sports Club ya kana top scorer layo da Bikison Karkungor na ke Laban Sports Club but ya kana best player layo da Devon Roy nong spong na ke Ryntih Sports Club.